yetti Allahu tabaraka wa ta'ala jeyɗo windere nden o yamiri en weldugol o yamiri en wonugol siɓɓe o rentini kala ko bonnata musiɗɗankaaku gila e gañanindi nabi e jamfa nabi e konnodirgol nabi e añidirgol nabi e taƴodirgol nabi e jaasingol ɗimmo muɗum e tana ɗum ɗo e ñabbuli ɗi andanɗa hoore ma hino bonna ko wiyete siɗɗankaaku hino bonna ko wiyete giggol hakkunde yimɓe non en seedike ala reweteɗo e goonga si wona Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko tu woni reweteɗo e goonga ko bajjo seniiɗo o ala kafidiɗɗo ala yeru ko gooto ka zati makko ko gooto ka sifaji makko ko gooto ka golleji makko en seedike wondema nulaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ko nulaaɗo Allah ko jeyaaɗo Allah en torike Allah tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu kisiye e yurmede e dow oɗo nelaaɗo meɗen alayhi salatu wassalam kamɓe ɓey goreji maɓɓe sahabaɓe maɓɓe e kala iwtirɓe ɓaawo maɓɓe jokkitiiɓe e laawol maɓɓe ngol e sunna maɓɓe on o hisina ɓe kisiye duumiiɗo amma baad jeyaaɓe Allah tedduɓe hulen Allah tabaraka wa ta'ala hulugol Allah ko waɗugol heedode hakkunde muɗum e lette Allah ɗen honɗum no wonata nden ɗon heedode ko gollugol yamiraaɗi ɗin acca haɗaaɗi ɗin gollugol ko Allah yamiri kon woɗɗito ko Allah harmini kon haray a huli Allah tabaraka wa ta'ala ande wondema ko wiyete gañanidi ko nawnaare hulɓiniinde nawnaare mawnunde no fandi haa ka neɗɗo hisata e mayre fii honɗum neɗɗo neɗɗinke on o yiɗayo goɗɗimmo makko ɓuru mo e goɗɗum mo yiɗi toujours kanko kadi si ɓe fottata o yo ɓuru o yiɗata ɓureede ɗum noon waɗi haray ko wiye ndeɗo nawnaare ko nde julɗo haani wakkilaade o eto haa o laɓɓina wonki makko immorde e ndeɗo nawnaare soɓunde gañanendi ɗum hino harmi Allah subhanahu wa ta'ala o harmini ɗum nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe harmini ko wiyete gañanendi ko ɓe maaki laata haasadu wota on haasondir wota on añidir wala tanajashu wota on jamfondir an najash ɓe wi ko wiyete najash huwa an tu'rada sil'atu fayazida man la yuridu shira'aha samanaha yani ko wiyete najash ko nde arata tawa ɗimmo maɗa ka pilasi makko himo yeeyude kanko e goɗɗo hiɓe yeeyindirde ara tawa a faalaka soodude kono towna piri makiti ko e a faala soodude kon faandiɗa nafugol yeeyowo on lorra soodowo on ɓay noon tawi kaaɗo lorra no nder ton l'islam on harmini ɗum nelaaɗo ɓe haɗi en ɗum joni ara tawaɓe ɓe do'i fottude wiya hon ɗum musidɗo hiɗa anndi o marchandise si tawi masalan ko 100 000 o yeete wiya anndi o joni ko 150 000 wona yeede min ɗo mi rewi ka ceerno kaari ɗa heɓe yeyde si faw mi tawama ɗon ɓe yeeyiri ni donc tawi ko faandiɗa koye piri on to an ala soodogoy kono ko fii no oɗa ɓeydira coggu ngu konko ɓeydata ɗon ko faandiɗa ko yo nafu a faalaman yo yeeyowo on yo heɓu nafoore ton lorra soodowo on haray ɗum ɗo hino harmi haray karam ko ɓen hiɓe fotti wondema ɗum ɗo ko hunde harmude ɓe luutondino yalli ngeygu ngol no sella ka wona haray karam ko ɓe ɓurɓe ɗurde ɓe yaari wondema kala waɗɗo ɗum ɗo haray o yeddi Allah tabaraka wa ta'ala kono ngeygu ngun hingu selli kono noon haray waɗɗo ɗum on kan o faggitike haray o yeddi Allah tabaraka wa ta'ala karam ko ɓe go firi najas on ko ɓuri ɗum ɗo e huuɓude ɓe wi ko jamfodiral ta on jamfodir ko wiyete najas wo ko noon hiila e pilan kala pilan e feere ko rewrata haa jamfoɗa ɗimmo ma ko ɗum wiyete najas hino harmi ko ɗum waɗi wañowo on o wi'a najis wo ɓay o ɓappinoto o ɗaɓɓay pehe haa fiino nangira liƴƴi ɗi ma no nangira ko woni e wañude kon on pilan moɗa tan ɗum ko ɗum wiyete najas ɓe wi ɗum yani hino harmi nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki wota on konnodir wota on taƴodir ko wiyete tadabur ko nde fottata e julɗo ɗimmo ma hucca hollamo ɓaawo maɗa ngon kanko kadi holle ɓaawo makko ngon yani on huccodiri on ɓawɗodiri l'islam on no wi ɗum ɗo waɗatake julɗo e julɗo si ɓe fotti koye ɓe salmodir koye ɓe hiwrodir wondude e basasatul wajhi yeeso fertingo mosande labande nelaaɗo maaki tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa moose maɗa ɗe mosanta siɗɗo maɗa ɗum hara itti sadaka a windante baraji idan ɓe harmini ko wiyete taƴodiral ɓe maaki la yahillu li rajulin
an yahjura akahu fawqa 3 layalin fayaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam e maki daganta ko neɗɗo nde tajoto julɗo ɗimmo makko yani ko ɓuri balɗe tati ɓe fotta kamɓe ɗiɗo oɗo ɗuro oya oya kadi ɗuro oya ɓe hollidira ɓabbe nelaɗo maki ko ɓuri moƴƴude e ɓeɗo ɗiɗo ko attiɗo salminde oya o haray taƴodiral ngal harmi nelaɗo meɗen sallllahu alih wa sallam ɓe maki wondema kala tenen e alkamisa golleji meɗen ɗin weeɓitante Allah tabaraka wa taala o ndaara o yaafo kala ummo sirkana limo si wona yimɓe ɗiɗo ko wiyete konnagu e taƴodiral e ɗon haasiɗako no hakkundeji maɓɓe Allah wiya in anzira hadaini hatta yastaliha muññe ɓeɗo ɗon taw hatuma ɓe moƴƴintini wosi ndaare golle maɓɓe ɗen haray Allah dandu neɗɗo o mayde himo taƴodiri e julɗo ɗimmo makko haray ɗum ɗon hino hulɓini idan taƴodiral hino harmi malaikaɓe Allah ɓen hiɓe haawo ɓen julɓe ɗiɗo fottayɓe ɓe ronka salmodirde malaikaɓe Allah ɓen haawoto ɓen ɗon julɓe ɗiɗo toon ɗum waɗi iskimɓe ɗo julɓe ɗiɗo ndaari ɓe no fotta ronka salmodiro haray salmodirgol no ɗum no jeeya e ko wonata sabu giggol hakkundeji yimɓe ɓen nelaɗo meɗen sallllahu alih wa sallam ɓe maaki hadise goo la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama baynakum ɓe maaki on naatata aljanna ha gomɗinon on gomɗinta ha yiɗidiron on accata mi yewtan hunde tawayde si o waɗi ɗum o yiɗidiray saake salminago hakkundeji moɗon ɗum waɗi sahabaɓe fillama wondema ɓe yahayno ka marse ɓe jinda hakkunde kam no marse toon ɗaɓɓugol tum baraji mo ɓe fotti o ɓe wiyanamo assalamu aleykum bal fillama wondema si piliyewal wonino hakkunde sahabaɓe ndiɗo ɓe fottiti ɓe windirane kadi assalamu aleykum wa rahmatullah hakke ko tawi ɗum hino jogii baraji hino jogii ɓural hino wona sabu giggol hakkundeji yimɓe ɓen nde nelaɗo landano ko honɗum e jikkuji l'islam ɓuri moƴƴude ɓe maaki ko nde ɓe makani landiɗo ɓen kono ñamminta ñamete ñammingol miskino okkorama o ñaama e nde hiwrotoɗa mo annduɗa e mo annda madama yani a felliti wondema ko julɗo idan nelaɗo sallah sallama ɓe rentini e ko wiyete taƴodiral ɓe maaki kadi neldidire yiɗidiron tahadu tahabbu neldidire yiɗidiron bal l'islam on ari yamiri kala ko wonata sabu ha giggol duumo hakkundeji julɓe ɓen nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki wota yoga e moɗo yeeyu e dow ngeygu yoga no wirɗen ni nane ma ko tawata julɗo ɗimmo maɗa himo termude o doyi fottude mo sodata juuɗe muɗon on ara balloɗamo fi an ya soodu kanko o ronka soodude haray nelaɗo ɓe haaɗi en ɗum ɓe maaki woni jiyaɓe Allah fiɓɓe yiɗidirɓe laaɓodirɓe yurmodirɓe haray ko noon han ɗo wonirde nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki hadise goo mi haaɗi on gañanendi hino ñaamira moƴƴi wono yiite ñaamirta carmalle leɗɗe ma huɗo yorko isan en andi jaka nde ɗo ko nawnare hulɗininde ni nde julɗo haani wakkilade ha o itta ɗum ka fondo makko wa alamu anna alhasada huwa tamanni zawali nicmati ani lgayr ka an yara rajulun li akhihi nicmatan aw fadla fayatamanna an tazula anh wa takuna lahu duna akhihi haray ande wondema ko wiyete gañanendi ko yani kono neɗɗo yeloto moƴƴere nde Allah waɗani ɗimmo makko on yo iw kanko o hendo ma yo iw haysi o hendaki ɓe fota ɗimmo maɗa on Allah neminirimo jawdi neminirimo ɓiɓɓe neminirimo gandal neminirimo nemaji moƴƴereji Allah ɗin yiya ɗum haasoɗamo tawa hiɗa yeli yo ɗin yo perdu ɗum ɗon yo taw hara ko an won jogino ɗum ɗon hara kanko ala ma Allah yo perdu wona o ala on fof hiɗon fota ɗiɗo façon ji ɗiɗi gañanendi fof hino harmi l'islam harmini ɗum balko noone ɗimmo ɓuri e harmude kadi toode tuma yeliɗa yo ɗimmo ma perdu haysi tawi woni a hettata ko o jogii kon wona o ala haray ɗum ɗo ɓuri e ɓuri hulɓinade gañanendi fof ko tuma yiiɗa julɗo ɗimmo maɗa no waɗa moƴƴere yeloɗa ene ndaari Allah no okkori kun hay kun okkora hani ɗum ɗo hino hulɓini ha musidɓe juɓe teddu haray no waɗɗi neɗɗo nde o etoto ha o laɓɓina wonki makko ko wiyete gañanendi amma no neɗɗo on yiyata ɗimmo muɗum e moƴƴere jawdi ma gandal yeloɗa yo Allah okkore sifa ɗum an kadi waɗa sifa ko woni wadde moƴƴereji ɗum ɗo ko ɗum wiyete ribta ɗum ɗo hino dagi kal islam ko ɗum ɗo nelaɗo maki la hasada illa fisnatayn
rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa atrafa an-nahar wa rajulun atahu Allahu al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-layli wa atrafa an-nahar. Ɓe maki gañanendi ala si wona e piiji ɗiɗi. O gañanendi ɗo wona ɗi noneji ɗiɗi ɗi wiɗen nane koko yiyata neɗɗo Allah no okkorimo gandal e jawdi ma mo okkimo gandal himo saka ngal gandal yeloɗa yo Allah okkore an kadi sifa ngal gandal waɗa sifa koko woni wadde e moƴƴereji an kadi wajoɗa janna andina ma yiya himo jogii jawdi himo waɗa moƴƴereji e ndi jawdi makko yeloɗa yo Allah subahana taala okkore sifa ɗum an kadi waɗa sifa ɗi moƴƴereji ɗo woni wadde haray ɗum ɗo ella wo ala e muɗum. Wal hikmatu fi taharimi al-hasad annahu itiradun ala Allah azza wa jal فلسان حال الحاسد يقول كيف تنعم يا ربي على فلان بجاه أو مال أو نعمة ولم تنعم علي. لذلك أنشد بعضهم فقال ألا قل لم ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترد لي ما وهب فأخزاك ربي بأن زادني وصد عليك وجوه الطلب. أريك وني حكمة إحار من قول ليدو غنينيدي ko ɓayti ko ɗum ɗo ko dartagol ko dartagol yani sakkagol kodduru e Allah subhanahu wa ta'ala sendore Allah nen ko Allah sendi okkori neɗɗo ɗimmo maɗa on bi mana si tawi a haasikemo haray wayi wa sa wii Allah o mo waɗanɗa ɗum ɗo handa e mo fi on ɗum waɗanɗamo ko ɗum waɗi o wi wondema ɗengal añanɗo ko woni wiwde lisanu haalu makko on ko woni wiwde wondema ene Allah ko honno neminiranɗa kaari okkuɗamo jaahu okkuɗamo jawdi okkuɗamo moƴƴereji min a okkora Allah wo añanɗo ko ni wayi ko ni woni alhaali makko on haysi o wowlali ko ɗum woni lisanu haalu makko on ko ɗum waɗi goɗɗo noon o wi'i wo ene o wi landi kaari ko honɗum o woni o honɗum o añiraninmi ene an o añuɗolan hiɗa andi koye hombo boniɗa neede e mum a bonike e dow Allah ka ñaawore makko sabuna ko kanko waɗaninmi ko waɗaninmi kon ko on ɗum no waɗi a yarlaaki ko okkinmi kon a weltorali ko waɗaninmi kon o hersinirma ɓeydan ngollan yani o uddanma dame ɗaɓɓere nde isan si neɗɗo woni añanɗo e jaka o fermay woni dame ɗaɓɓere nde yeeso makko o fermay woni dame artike yeeso makko ka o weltorali nema ko Allah waɗani ɗimmo makko ɗon ko ɗon Allahu subhanahu wa taala ɓeydanta oɗa ɓeyda mo faaɗinande kanko isan ko ɗum waɗi haray nde ɗo nawnare hiɗen hani rentade nde ɗo yani si wona ɗum nde ɗo ko lorrayde. qala al-imam al-Qurtubi rahimahullah li anna fihi tasfihu al-haqqi subhanahu wa annahu an'ama ala man la yastahiq. imam al-Qurtubi o maati wondema no jeeya yani hikma ko Allah harminiri gañanendi ko wo ko ɓay neɗɗo on yani a wima o jaasinay woni Allah o jofinɗinay woni Allah tabaraka wa taala o waɗay woni Allah o wondema ko Allah ko o ɗaytuɗo kanko le ko o towuɗo e ɗum o ɗayta bimana Allah o jonnimo handa e jonnede yani o okkorimo hana e okkorede sa añani goɗɗo haray ko ɗum holluɗa wondema Allah o waɗanimo duwa ka waɗanede ɓay non ko noon haray koye rentoye ɗum ɗon. ibadallah ilamu anna alhasada khuluqu ahli alkitab قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما حسدوه صلى الله عليه وسلم على النبوة والرسالة وما آتاه الله من الخيرات وحسدوا أصحابه على الإيمان به. ولا زال أبناء القردة والخنازير وأذنابهم يسعون بالصد عن منهج الله بقولهم وفعلهم وذلك بسبب الحسد الذي سود قلوبهم فأعماهم عن الحق. يا الله تدو بأنده وندما كويته غنينه ديكو دون كو جيكو يمبه دفته به يهود ونصارى بجيكي نورينو دون الله سبحانه وتعالى o yewti e wondema yelike ko duude yimbe defte ben sindo be rutta ino on yani wonton heferabe baaw gomdinal modon onon be do jul fi hon ɗum hasadan Allah wi hasadan min inde anfusihim kan gañaniɗi immorde fondoji maɓɓe ɓe yiɗana on moƴƴere nden ɓe yiɗana on kaaɗo dina ka wonɗon e mum hiɓe yeli yo murtu yalton e l'islam o daali aya goo kaaɓe añay yimɓe ɓen e dow ko Allah okkiɓe e moƴƴere makko nden yani kaaɓe añay nelaɗo nela ko ɗum waɗi ibnu abbas e mujahid e tana makko ɓe firi wondema bimana ɓe haasi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e dow annabako e nulako ko Allah waɗanimo kon e moƴƴereji ko Allah waɗani nelaɗo kon
ɓe haasi sahabaɓe ɓen e dow ko ɓe gomɗini nelaɗo kon sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon ɓeeɗo ɓe seerali kamɓe ɓeeɗo ɓiɓɓe ɗiɗo baaɗi e giray ɗi ko ɗum woni yahuda e nasara yani e jokkuɓe ɓe hiɓe jokki fi faddagol yimɓe ɓen e laawol allah ngol sakkoragol yimɓe ɓen konnguɗi maɓɓe e kuuɗe maɓɓe e golleji maɓɓe sabu ndiɗo gañanendi ɓawlindi yani ɓerɗe maɓɓe allah subahana wa taala o wuminɗini ɓe gaay oɗo goonga. aqulu ma tasma'un wa astahfirullaha li wa lakum fastahfiruh innahu huwa alghafuru rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الحسد أول ذنب أسي الله به في السماء وذلك حين حسد إبليس آدم عليه السلام. والحسد يقضي على أقوى الروابط فقد حسد أبناء يعقوب أخاهم يوسف عليه السلام وكان سببا فيما تعرض إليه من مهن ومصائب إذ ألقوه في غيابة الجب وأردوه للرق ثم السجن وفرقوا بينه وبين أبيه 30 سنة. كما أخبر سبحانه وتعالى أن الحسد أول ذنب أسي الله به في الأرض حيث حسد يعني قابيل هابيل على تقبل الله له بالصدقة. يعني الله سبحانه وتعالى باو يتقول ميرمو يعني جولين الله صلى الله عليه وسلم هاي انترك الله تبارك وتعالى يوبيد كيسي يرميده ادون الله من عليه الصلاة والسلام ابن غوري جمع صحابة مبه ekala iwtirɓe ɓaawo maɓɓe ha ñande joddi golle. yaaɓe allah tedduɓe hulen allah tabaraka wa taala ande wondema ko wiyete gañanendi ko bakkatu arano mo allah yeddira ka asama. ɗum noon ko nde iblisa o taƴiɗo moƴƴere nde o haasino bemben adama alayhi salam nde allah subahanahu wa taala yamirnomo kanko e malaikaɓe yoɓe sujjan annabi adam sujuudu hiwragol wona sujuudu sujjugol tinde e leydi bal ko ugginagol salmina annabi adama alayhi salam. iblisa o sali allah subahanahu wa taala o qissani en ɗum o wi o daali fasajada almalaikatu kulluhum ajmain illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin. yani malaika ɓen ɓe sujjani annabi adama ɓe hiwrimo ɓe salminimo. iblisa kanko o dari o wi kanko yani o tagama immorde e jalbendi immorde yani e yiite. annabi adama tagama immorde e loopal ɓalewal kanko himo ɓuri annabi adama moƴƴude kanko o sujjanta o tagaɗo immorde e loopal. allah subhanahu wa taala yani e huɗimo o woni taƴiɗo moƴƴere. allah subahana wa taala yamirimo yo jippo ka leydi. idan gañanendi ndin ko ɗo ndi fuɗɗi ko wiyete gañanendi ko bonnay jogodiral e naɓidal hakkunde yimɓe wonduɓe hakkunde musiɓɓe. ɗen andi annabi yaquba alayhi salam mo jogino geɗalɓe makko ɓen ɓe haasi annabi yusuf alayhi salam ɓe añimo ɓaawo ɓe añimo ɓe eti ha ɓe weddode e makko ɓe yaade makko ka burure ɓe piyimo ɓe barminimo. ɗum ɗo yonali ɓe ƴettimo ɓe faalamo warde goɗɗo e maɓɓe wi tan warumo bugoɗenmo ka koloyru ɓe untimo e nder koloyru. o woni toon sete ɓe ari ƴoogugol ɓe ƴawnimo. nde ɓe ƴawnimo tawi siɓɓe makko ɓen no takko ɗon ɓe ari kadi fahim ɓe wi wondema o ko maccu kun amen ni dogu kun ko minen jeeyo ko doguɗo ko minen jeeymo ko maccuɗo amen. tawi ko ɓe soodamo kadi e juuɗe ɓen ɗon yani ɓe yeeyamo e juuɗe yani ɓe yeeyamo sete ɓen soodimo no allah wiri noon wa sarahu bi samanin baksin darahima ma'duda. mbu koye fanɗu koye ni ɓe yeeytimo o ƴetta o naɓa misra o naɓa ka luumo maccuɓe yeete toon ko toon o weeɓitoya o sooda toon yani lanɗon soodimo ɓaaro ƴettimo o ne'imo. iɗen andi ko won ɗum feƴƴi qissa hakkunde makko e ɓeygu lanɗon ha o naati ka kaso o woni toon duuɓi heewɗi. ɗen andi duuɓi 50 hakkunde makko o e ɓen makko ɓe yiidaali kanko annabi yaquba alayhi salam. honɗum woni sabu ɗum ɗo fof ko ndiɗo gañanendi. isan gañanendi taƴa e relation hakkunde yimɓe woɗɗidira ɓadodirnoɓe yani bonna hakkundeji maɓɓe. ɗum ɗo fof ɗen andi ɓawti muɗum ɓay woni annabi yusuf alayhi salam o nulani ɓen makko e siɓɓe makko ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe artu misra ɓaawo ɓe hewti toujours kanko tawi o itti mone to ko ɓe wannomo kon fof itti ka fondo makko o joganaaki ɓe ndin ɗo gañanendi
kono ko hono ɓe wino yani ɓay ɓe yima ko hono ɓe wino ɓay ɓe tawi ɓe andi ko kanko ni ko ɓe wino lagad asaraka llahu alayna fa hin ko ɗum ɓe wino Allah ɓurnima e hoore amen ha joni ko Allah ɓurnima e hoore amen kanko wi la tasriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin tawi ko ngol ɗokkol ngol kadi o wiyata ɓe yani ella o ala e mo bakka to ala e moɗon on yaafama yo Allah subahana taala yaafon tawi ko yo muññoɓe tawi kanko o joganaki ɓe yani monetoɓo hay e hunde idan ɗum ɗo fof ko honɗum woni saabu mum ko ndiɗo gañanendi ko ndi Allah atta yeddirede kadi ka hoore leydi wono Allah subahana taala yewtiri en noon qissa qabila e habila ɓen andi ko ɓiɓɓe annabi adama alayhi salam ka fewdo on tuma ɓay tawi jama on ɗuuɗali tawi son yani kañum nene hawwa ko siwtayɗo o siwtay ɗiɗo gorko e suddiɗo ciwti ɗiɗi donc si ɓe siwtaɓe ɗiɗo ɗo si tawi woni o siwtitoyi to kadi gorko e suddiɗo o gorko to jomba o suddiɗo ɗo o suddiɗo o gorko ɗo kadi jomba o suddiɗo to tawi ko ni woni yaarude fii yo ɓe yeñu ɓe yaaja yayi noon ha tawi joni ko ha Gaabila hawrodiri e ciwto Haabila on Haabila hawrodiri e ciwto Gaabila on tawi ciwto Gaabila on no laba ɓuri ciwto Haabila on Gaabila wi min ko ciwtan on mi jombata a jombata ciwtan on annabi adama inni oye ko oɗo jombata oɗo an kadi jomba o to joni itte sadaka ndaro mo Allah jaɓani ɗum sadaka mo ko on ɗon jombatam ɓe anni ɓe itti sadaka donc Allah subahana taala jaɓi sadaka Haabila o haasimo o konnimo eɗen anndi ɗon kadi qissa on watlu alayhim naba abnay adama bilhaqqi is qarraba qurbana ha ka hattoyi o kambanimo o wi o waraymo o yawi min sa fonti juuɗe an a wi a warayla min haaju an ala e ɗum min mi faala ya ruttude bakka to an o warimo tawi hayno surrirte o annda ko Allah subahana taala immini colli ɗiɗi ɗe ari ɗi piiri nduya wari nduya asi iri nduya ɗon kon kadi o ndaari ɗon o wi ya waylata ajastu an akuna misla hadha alghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbah min annadimin on hinsiti ani ko ɗon wargo fuɗɗi ɗum ɗo honɗum woni sabu ɗum ɗo kadi ko gañanendi hara gañanendi ko rentete ɗum e mo musidɓe julɓe teddu faman zakka nafsahu min alhasadi falahu fadlun adimun inda allahi azza wa jal kama jaa fi hadisi anas ibni malik radiallahu taala an haray kala laɓɓin ɗo wonki muɗum e ko wiyete gañanendi haray yo andu mo jogii ɓural mawgal ka Allah bal ɗum ɗo wonay sabu naatugol makko aljanna wono ardi noon e hadis anas ibni malik radiallahu taala anhu filli wondema ñande goo hiɓe jooɗodi e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo maaki yattaliu alaykum l ana rajulum min ahli l janna ɓe maaki yaltitay e moɗon ɗo jooni neɗɗo jeyaɗo yimɓe aljanna wono tolorɗen ɗo ni ɓe ndaari tum ɓe hacci goɗɗo no ara himo salligi ndiyan ɗan no sinta ka waare makko e warde no sinta ndiyan mo jogitiiɗo paɗe makko ɗen himo ara o ari o jooɗi wa janngo mum kadi ɓe tooli ɓe maaki yattaliu alaykum l ana rajulum min ahli l janna aray ɗo yaltita e mon ɗo jooni neɗɗo jeyaɗo yimɓe aljanna tun oya hanki kadi yaltiti janngo mum kadi ɓe maaki ɗum on kadi yaltiti laabi tati ɓay ɗum woni sahabaɓe ko hittinnooɓe ko tinninooɓe ɗaɓɓitugol moƴƴereeji rerɗunooɓe ko moƴƴi kon abdoullah ibnu amr o immi o yahi o koɗoyi oɗo sahabajo o koɗimo balɗe tati himo wattande yili jemma e ñalorma ko honɗum o woni wadde ko honɗum o waɗi ha nelaɗo fodimo aljanna himo wuuri o mayali taw o wi o wattani yili jemma no gasa ko waalowo juulude ñalorma no gasa ko ñallowo horude no gasa ko janngayɗo qur'an no gasa kono o wonde makko balɗe tati kanko tigi o wi a wima o fanɗini golle makko ɗe yani o yiranimo golleji ɗuɗuɗi ɓay balɗe tati ɗen timmi koɗu ko balɗe tati o wayniti o innenele mi waynike komi koɗornoma ɗo e ko nelaɗo mi nani hino maaka gorko yaltita e moɗon jaaru yimɓe aljanna ɓe maaki ɗum laabiji tati tawi ko a woni yaltitude miɗo humpa ko honno e golle wonɗa waɗande Allah ha nelaɗo foduma aljanna kono mi yiralima ko ɗuuɗi o yawi ma huwa illa ma ra'ayt wona fusi wona yeru ko yiɗa ɗo ko o inni ami waynike o inni awa o hucciti o inni ari o ari o inni ko non woniri musidɗo ma huwa illa ma ra'ayt غير أنني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على ما آتاه الله من الخير o wi kono yiruɗani no jeeya ko sifi gorko on o wi gorko on o nanalimo wala si wona ko moƴƴi
wos jemma kadi so waylitike o nanay mo janto inde Allah o habbira ha ka fajiri feeri o sifike mo ɗum ɗo o yirimo ɗum ɗo de o yawi noon ko yeru ko yiɗa ɗo o inni si wona tun kadi mi wattane ɗon e mi maraka wonki an ɗo wonande hay e gooto e julɓe ɓen ko wiyete yani janfat mi janfata ko goɗɗo mi miijaki kadi janfagol goɗɗo mi haasaki hay e gooto kadi e moƴƴere ko mi yiyata Allah no waɗanimo mi yiya goɗɗo no heɓi moƴƴere tawa mi yeloto yo perdu ma mi yeloto ko haɗi min Allah okkoranmi ma ko yani mi ala gañanedi ala ka ɓerdeya on tuma Abdullah ibn Amr o maaki hada alladi balagat bika ma balag ko ɗum ɗo tigi hewtinma ka hewtuɗa ɗon a jarama o salminimo oya fi hon ɗum fi kan kadi yo ñenti oɗo e ɗum ɗon belajo kan kadi o jeyete e natoɓe aljanna haray laɓɓingol wonki muɗum e gañanedi ɗum no jeeya e ko wonta saabu natal aljanna en faami ɗum e o hadise Anas ibn Malik radiallahu taala anhu ɗo haɗa en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah laɓɓin fondoji meɗen immorde gañanedi torki Allah tabaraka wa taala yo Allah moƴƴin fiyakuji meɗen anna il akhira rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin